Бүгін Шымал Кавказды муслималарының дин идарасының башчысы, республиканы муфтии Бердиланы Исмаил Хажибла, Гитча Карачай районының администрациясының башчысы Байрамукланы Рамазан, Римгорка елде жашаған халқыбызды сыйлы уллаларыны берене Айбазлан Абдулла Хажиге қонаққа бардыла. 107 жыл болған Абдулла Хажиге терен қартлығына дәрі ислам дінні фарызларын тұтып тұрғанына бүсіреулерін білдіргенділе. Сыйлы қартта жоқладығы сау болуғыз деп, қонақлаға ұллы жүрек разылығын білдіреді. Алаға бүті мұслиман миллетке де тілек етеді. Амин. Allah ala yüzüne tınşık versin. Cümleyi sunana kuvvet versin. Amin Allah. Sunmanın kuvvetli olsa yaşarınız olur. Amin Allah. Kuvvetli olur ne? İnşallah. Size sen bu soru. Kılağı bizi sesleymez. Tuz yoldan taydırmaz Allah. İnşallah. Haparlığını yüreğimizi köksürlüp kuvar. Saklayız size. Gelip kaldırız. Geldik Allah'a şükür. Biz kelgelle bir ilik geldi deyip tanırça sizge de Allah ona sükun versin. Allah güç karu versin. Allah'ım amin Allah. Amin ya Rabbi. Allah'ım amin Allah. Бердиланы Исмаил Хажида келген баш чумушубуз бу эди деп, Шымал Кавказды муслималарыны дин идарасына атындан сыйлы орден басаугалайды, сый бүсүрөв береди. Абдулла Хажича сыйлы картларыбыз миллетибизге байлыктыла, берекет тиле дейди. Menge haparını ayttılar da 107 jıl boğandı Abdullah'a da. Ma anı bulan emet keretordu. Jıllardan haparım çok et. Seni be geri tanıyma. Mecgitte aldında oturup turganını be geri tanıyma. Bileme. Sonra anı bula bizde et Allah'ı bolmağandı. 100 jılını namaz etip turgan adam ben körmegen mi? Boğan boğulla kim bile? Alay ben körmegen. Oh. Manı bula kesim çabır, belgili eteyim de, savga vereyim de keretordu. Alay biz bu koordinasyonu sentrde bu Kafkaz'da ordillet genek. Mağla ordunu alıp çekilmesen ye. Mağla da o da stavrenesi de var. La bir tağayım. Artta teşerle de ne metrele. Sınıf olup, birinnetli olup yaşarga bizge Allah ömür versin. Allah sizge güç karı versin. Sağlık eserlik versin. Sizin adamlarımız köp olsa milletimizge bereket geldik. Mavlayda rayonunun tamadası etip küreşip turgallarını kesigiz körüp durasız. Buna derdi bu var elle tamadala. Allah bu başka türlü etedi. Ne şu desen ve Allah'tan korkar. Anı çüleyim. Ansı köp türlerini kördük. Ol Allah'tan korkan adam ol alayda milletki kelgin zatını etken etedi. Manet turat Allahu Teala'nın da küç karı versin. Mamına eşlep senge daha da kelgini. Bu ordunun emesi de cüzle cetinçini izleyip tabıp ana alıp kelgin senge. Da sağ bol, nasipli bol, ömrün getirirsen o tilekte. Bir geley var mı? Türkiye nasip olsun. Bir geley var uzada. Администрация башчыда Байрамукланы Рамазан кесini энчи савгасын этеди. Жүрек разылыгын билдиреди. Районубузну эмде республикабызны, бүтө миллетибизни да өктөмленир адамларыбызны ажымсыз бересиз дейди Абдулла Хажиге. Tanrılarlık etken biz yani tekinden tutup atlamazsak, olluk suyu düzeceğiz. Ağzımızda turan koysunun koyu olmazsa sonra bol adam olluk suyu. Biz koysunun alık. Ayıtkanına boy salıp hoca tilekçi olup, çürükçü olup turga kelek biz. Turgan eteyik. Айбазлан Абдулла Хажи улла ата журт казабатыны ауындан артына дери сынаганды. Көчкүнчүлүктүн кыйынлыгын да көргенди.
Ол кыйын жылларда өткүрлүгүн, жигерлигин тас этмей, Карачай намысыны да сыйны да өрге туткаллай бүгүнгө дери келгенде. Жаш күнчүклөрүнөн бери 5 убакыт намазын коймай, жашоо жолун ислам динден тайдырмаганды. Исмаил Хажи айтканча, керти да Абдуллах Хажи чакартыла бизге байлыктыла. Ала саулуктан, тамадага сый бере билген халкыбыз, өмүрдө да керти оноосуз калдык түлдү. Абдуллах Хажиге да терен саулук, күч каруу тилейбиз. Аллах эткен кулдугун кабыл этсин.